Doskalarni ustab, chilab, biz buni armon qilganmiz. Haqiqatan ol vaqtda Sovetning vaqtida men kechada aytib o'tdim, jasirin tig'ilib jurib o'qigan. Xudoyning sonday bir kengchiliginde siz ben biz o'qiy olmay jatirmiz. Jumusim bar, balashag'am bar, anavim bar, munavim bar deb. Sovetning sonday qilishidan qon tam turgan vaqtida dinim, shariatim deb o'qitganda ular. Sol adam chilab duo qilib ketdi. Sodan uyga tamoq dayinlatib qo'yganman. Qaraka kelingiz, qan uyga juringiz, tamoq ishemiz deb edim. Balam rahmet dedi. Sen mаған tuya so'yganday bo'lding dedi. Mening uyda qabilagahim bar dedi. Men hayron qolib bu so'zga tushungan jo'qman. Ne bo'ldi dedim. O kishining o'zi 74 dedi so kezde. Mening 103 ga kelgan akim bar uyda. Bugun juma. Men uni sho'miltiram. Saç sakalını qisqartiraman. Özüm koldan jasab sorpa dayındap qo'yganman. Oğan sorpasını ishkizem. Sötüp köterip alıp juma qalıp baraman dedi. Mene iygi urpak ağayındar, mene iygi urpak, mene Müslüman adam. Akeni qalay hurmet deb kutedi. Biz akamizni sho'mildirmoqni qo'lina suv quymaymiz ku? Qo'lina suv quymaymiz ku? Kerak bo'lsa bar chuvib ol deymiz. Ahsanta turib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb akamizning qo'lini olmaymiz qo'y. Va assalomu alaykum, anasan qalay jag'dayingiz yaxshilab turdingizmi deb turib, anamizning qo'lini olmaymiz qo'y. Qancha namazhan odamlar o'stib ota-onasi hurmat qilmay jatirgandir. Astagfirullohal azim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, ulug' sahabe-i kiram, eng ko'p hadis rivoyat qilgan, haqiqatan salafida ol. Salafi degan eng ulug' asli o'tgan odamlarda ular. Har kuni azanda turib, assalomu alaykum ey anasan, yaxshi yotib turdingizmi deydi. Anasi va alaykum assalom va rahmatullohi balajanim. Yaxshi yotib turdim, o'zing yaxshisinmi deydi. Qarang. Anasına qanda her kuni azanda. O'kinishga o'ray bo'lsan, tirlik kuninde 750 tenge turатын bir grill aka berolmaymiz ota-onamizga. O'lgandan keyin ne bir jilqilar so'yamiz. Kim yedi onu? Qarni to'q baybatsa, dünyayı ahiretin o'ylamaydin adam jiydi onu. Tirlik kunida bir kasım shalbar berolmaymiz. O'lgandan keyin kiyim berum kerak deb turib 10 kasım shalbar bozordan akib o'nadim. Endi kimga keragi bor? Akin jatir, jalg'izgina kepinga o'ralib, onun tirlik kunida kiyetin kiyimini sen kimga bermaysan? Ata-ana razı, Allah razı. Biz ata-ananın razılığını almamız gerek. Bir kere katınından korkan ne bir erkek simaklar var, köşede jürgende şalbar jırtılıp keteyim deydi. Katınının bir ağzı için ake şişesine söz aytadı. Ake şişesinin jürөгini ağırtadı. Bağırlarымен aralaspaydı. Çalgınına bir katın deyip İki urpak ata-ananın tirlik gününde razılığını algan balaga aytadı. Ata-analarımızın razılığını alayıq. Onlar eğer de beynamaz bolsa da, alqaş bolsa da, onlardan razılığını alıp, onlarga hizmet kılayıq. Onlardan köngülünü ağırtıp koymayıq, sen beynamazsın deb aytıp koymayıq. Men kecha bir yigitlarga de aytdim, ağamı, akamiz aroq ichadi, so'g'an bir duo qilsangiz. Sen sonday balasın, жақсы balasın. Sening aking жақсы bo'lganligi uchun sen жақсысың. İnşallah akingga duo qil, aking жақсы bo'lib ketadi. Akimizga, sheshimizga tirlik kunida jilayıq. Tirlik kunida Allohdan jilab, 2 rakat nafil namoz o'qib turib, Allohim akimning umrini uzoq, dinin sog' qilgin. Biz tirlik gününde
жақсы сөзді de söylöge şamamız kelmeydi de өлгеннен кейін маймылға ұқсап жылап тұрамыз. Адамдар көрсін дейміз de. Не қыласың адамдар көріп? Senin kім екеніңді Құдай біліп тұр ғой. İnşallah sen әкеңді, шешеңді жылаттың ба? Seni жылататын перзент келеді иншалла. Сақалыңнан сүдіріп басыңа тебетін балаң келеді ертең. Себебі biday ekкен biday orып алады. Tiken, jantaq ekкен adam jantaq orып алады. Ata ana bizдің aziz, en qımbatlı adamlarımız. En qımbatlı adamlar bizдің ata analarımız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde "İğtanim hamsan qabla hamsin" dep koydu. 5 narsa kelüden aldan 5 narsani g'animet bilin. So'ning eng birinchisi o'lim kelüden aldan ömürde qadr biliniz. O'lim ayağımızın astında. O'lim qalagan vaqtda kelib qoladi. O'limdan qaçıp qutulib bo'lmaydi. Qarang, ömürдің qadrini biliniz, o'lim kelüden aldan. Olsa akemizдің de ölüp kalığından aldın, şişemizдің de ölüp kalığından qadrini bileyik. Ana bavurlarımızның qadrini bileyik, onlarның da ölüp kalığından aldın, onlarda da qadirleyik, siylayık. Azgana bir dünya üçün, mata üçün onlarның çüregini ağırtıp koymayık. Былтыр менің ең үлкен ағам дүниеден өтті. Allah rahmetine alsın. Azanda 9'da ekemiz amandasып, biz 4 ağayındamız. Biz hiç erişken emasmiz bir-birimizben. Bizдің aramızda dünya деген нәрсе болған емес. Dünya үшін bir-birimizге көз алайтырған бала емеспіз. Ең үлкен ағамыз мешет, медресе көп соққан адам, Allah жолында көп қызмет қылған адам еді. 53 жасында авариядан қайтыс болды. Азанда екеуміз көрісіп, құшақтасып, кешке ол кісінің үйінде отырып, әңгімелесемізде уәде етіп кеттік. Asır namazını оқып atқан уақытымда жігіттер звондап, тез жетіп келіңіз, ағаңыз аварияға түсті деді. Мен сұрадым, оның жаны шығып кетті ме, шықпады ма дедім. Келе берсеңіз деді, айтыңдар дедім. Бірінші соққыда жаны шығып кетіпті деді. Машинада авария болған, birden canı şıkkan, qağılıp ölgen adam da birden canı çıkartmasa, oğan Allah şahitlikte nasip etedi. Sonda Allah'tan soradım, Allah'ım, ağama şahitlikte mübarek kılgın dedim. Qarang, bir vaqtın özünde ağamızdan ayrılıp kaldık. Bavurlar, sizge en çakın sizin bavurunuz. Bizde köpçülük jigitler, özlerinin bavurlarымен amandaspaydı. Ana töbedeki ustaza, senin ağan namaz okumasa kafir, o men arlasma. O men söyleyip, astagfirullah. Bunlar buzgunçular. Aken namaz okumasa amandasma, canazasına katısma degen buzgunçu lain, lanetiler, bunlar din buzuşuları bunlar болады. Ömürдің qadrini bilek, bekirde bir ötküzüp koymayı ağayın. Bir gün ömrümüzde boş ötküzüp koyatımızsak, erten ahirette ne diyeyim cevap veremiz. Bir gün bolsa da Kur'an okuga hareket kılayık. Bir gün bolsa da hadis okuga hareket kılayık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldına bir jigit gelip, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men cennetim ol üçün ne isteyim gerekliğini dedi, köbrak secde kıl dedi. Yani köbrak namaz oku dedi. Ölüm kelüden aldın ömürдің qadrini bileyik. Qaşan keleten bilmeyimiz. Tilimiz köbrak zikirde bolsun. Oyumuz köbrak Allah'ını fikir kılıda bolsun. Fikri yok adamın ibadeti ibadet bulmaydı. Allah'ını köp eski alayıq. İkincisi, baylıktın kadrini biliniz. Kedeylik kelüden aldın.
Bay bolgan vaqtingizda zeketingizni beriniz. Sadaqangizni beriniz. Bay ekemin deb takabbarlanib qalmangiz. Bay ekemin deb turib pesheneniz jo'g'ariga ko'tarilib qalmasin. Sizdan da necha baylar o'tgan dunyoda Fir'aun alayhi la'naga o'xshagan. Biroq ne bo'ldi? Xor bo'ldi. Manga to'zaqi bo'ldi. Dünya adamda qattiq adastiradi. Eğer onda iman bo'lmasa, dünyası bar adamlar zeketin ko'proq bersin, sadaqasin ko'proq bersin, meşitler qursin, yo'ldar salsin, xayrli yerlarga bersin. Uylanolmayotgan qancha jigitlar var. Uylandirsin sonra. Uyi yo'q qancha adamlar var. Uyi yo'q bisharaning basında. Biroq uning necha kvartirasi var, qo'yib qo'ygan onu. Erten sol kvartiralar üstünde cevap veremiz. Bir özüne bir kabir jetedi koy. İki kabir kavlep koymaysın koy. Bir özüne bir kabir jetedi koy. Tuğulmagan balasına üy alıp üy koyup koyganlar var. Belkim baylığı var mı? Kedeylik kelöden aldan baylıktan kadirin bilip kalı gerek. Bir güne bir jigit közünde aşki paraliz bolup kalgan kalyaskada kelip mağan özünün ömrünü aytıp berdi. Bu öte bay adam bolgan. Bay bolganda sumduk. Bizden Kazakistan'da en birisi milyoner bolgan jigit eken. Bir günü jigitlermen şomulup jatsa aldından bir sigan ayel sigan kuyovmen ketip barasa jigitlermen qarasa anau sigan kız suludun suluğu eken da. Жаңағы жігіт сонымен ойнасты қылуды қалайды міне. Дүние пасық адамда болса, жамандыққа жұмсайды. Ең бірінші зынаға жұмсайды да бұл зынаға. Содан келіп жаңағыны күйеуенді қорғайды. Жаңағын жанында жігіттері бар, не бір алпауытты орып, жаңағыны сындырып тастайды. Sodan kızdı alıp çağı zorlap atkan vaxtında jigiti tane жүгіріп келеді. Sonda bunu dedi turguzunlar da dedi. Ayağından cağız veringler dedi. Östüp turguzup koyup ayağına benzin şaşadı da benzin cağız verecek ayağına. Özü ana kızdı ana jerde onun ayelini zorlaydı. Sonda жаңағы jigit tur östüp turdu dedi. Ayağı canı batır dedi. Osılay turdu dedi. Qasqırдың да құдайы бар да. Qasqırдың да құдайы бар. Adamda adam байлықпен зорлап, зомбылап, зұлымдық қылуы мүмкін емес нәрсе. Сол жігіт 3 жылдан кейін соқыр болып қалады. 3 жылдан кейін соқыр болып қалады. Апармаған, бармаған жері қалмайды. Ақыр ақыбет әйелі бұны бір жерге апарып тастап, mal mülktün bәрін өзінің атына өткізіп, бұны айдалаға тастап кетеді. Bir vaqtlarda ol bir jigitni türmeden alıp kalıp jardam bergen bo'ladi. Sol jigit onu alıp bir Mısırxanadan tavıp alıp, juuntırıp alıp, endi seni jalg'azgana bir medreseler qarab, ölseng kömetin bo'lmasa seni ishim qaray olmaydi deb turib bizga olib kelgan ekan. Жаңағы жігіт отырып сондай чылап, ұзақ әңгімесін айтып берді. Сонда мен бұл жігітке айтып жатырмын, сонша миллионер болып, бір мешіт құрмадың ба дедім, жоқ деді. Құдай нәсіп етпегенде арам ақшаңа мешіт құруды Аллах нәсіп етпеген. Бұл Аллахтың үйі адал ақшалармен құрылады да бұл. Ne bir baylara men samı жоқ, Құдай оған нәсіп етпейді. Себебі оның ақшасының зекеті жоқ, садақа